Radio Samoa, kasilima ivokuru amo. Usolela susulumai maomana tuai la Samoa le nu'u o te nofo ai pe fa'a pe fea na ngalo atu o i lewa ai Samoa o le penina o te fia fia i ai o solela susulumai maomana tuai la Samoa le nu'u o te nofo ai pe fa'a pe fea na ngalo atu o i lewa ai Samoa o le penina o te fia fia i ai hangi mai se matangi e momoli atu ai Samoa, Matalasi Angi mai se matangi E momoli atu ai O alofa ila Samoa, Matalasi O aolelea fa'a solo solo Poia ona paolo Lona sami i la pe asulungia ele masina Pe fa'a pe fea na ngalo atu oea imita Samoa ole penina ole vasa pasifika Tangi mai se matangi Se momoli Suai, oh, alofa ila Samoa, Matalasi. Tangi mai se matangi, e momoli atu ai. Oh, alofa ila Samoa, Matalasi. Fie, le afi afi, pe asa vali vali. Lona la lele, ma folinga e whelanu ai. Pe fa'a pe fea, na ngalo atu olo wingoa. Samoa, ole penina oe ole vasa loloa. Ai mai se Tangi, e momoli atu ai Oh, alofa ila Samoa, Matalasi Tangi mai se matangi, e momoli atu ai Oh, alofa ila Samoa, Matalasi Tangi mai se matangi Momoli atu ai Oh, alofa ila Samoa, Matalasi Ai mai se matangi
Fia lava te whaatana whatu le pia maurungo le tātou o tiro la whai fōn whaafonga mai le vaenga o le aole o le aso ngā fuole nei tātou lia mai manui a le aso lusu mo le tono le masina o a te sema a tātou anga i atu nei toi aso o te toi fo le tau sanga o na whaatau muava pe o na whaofi fo le ile o le tau mo le tātou sa i le na fo i tau sanga fau o lo wa anga i mai ua mai ala tau tua sunga li lia wao, po le whiawhore matou tau langi a taito te lonto sa taito loina le tātou o tino
mai lava na lila se ia o fuina wha ma ina lana tautua ele langona sa va pe fo na family na fa fo tampo e mel tātua nu po la lava po fe lava o lo va pe na fa fo mai ai ile tautu antu ale sunga le li ia wao na te mole ma tanga me sunga tai to se temi fo o duma se aso fo o neva yaso ile lo fa malanga leo le totu mo se fo mo le tātua tdo ia me se langa i mai lo fenga renga tautu antu lo to po ia malo o to manu ma lo se fo mo ia tauta ia le fo yaso e Faiva mga renga sa fenga iai i le toyaso ina toyaso tanto olia le aso failongaina o le aso se fu ma yel tanto olia Yesu Kristo liu tino tangata ile loko po le pepper Christmas i ro na solusu ma le lima o le aso lulu le o nei taiao ona tanto tu vai atu lo le i le failongaina o le aso Christmas e le mananto lo mo le tanto tino po fe la va si tu le mano kilopero e fa fongo mai ai o lo au tu ele tautua a le radio Samoa su lima i vatolu a mo ya ile manatu o lo anga lele tu lo o tu sei fua e uini tato va mau ai ua vea lava le tautua le radio Samoa su lima i vatolu a mo e fai ya ma awala o fai ono tato feinoa i le aso ma le aso pali tele la fulafu peolo tu ona le fuanga i mai tautua tu le temi le nganga i fo Faiva proclame pe ona masaniai ma le sunga ya le ya taua sa vea pe stata ma langi Al Harrington na vea ua le mwhaifoi ona ngai mai e wha waulan tau tual ni e whiawhi o nisi foi o walawina o lo wha pe foi ona anga ia tu iai ia le sunga ya le ya taua ai o le ala atawa atasi ma oile atu no pele mai lava le temili nese ia foli tu la fitu le whiawhi no tu mai lo wa au tu atu lo limba ona ta wha to wha foi lona ia lea ia ai aga mai nisi lau whainga renga e whapea ona tawurunga tu na mātou tautua le ne yaso. Whai si rewa le toi whira i male atino, taluai ona o le pisi lawa i whia fwoi mga renga i niso walawina, anga le ile tua walawina fwoi le ona vai le ala le sia ai ona matoi moa tātou mawhitanga ui o lea, ia o lea lawa i whai yaso le tua matua avanoa mai, mo fwoi le avanoa, le wanga i mai tātou whira i moe, ma le wha moe, o lo manui o le tātou atino. Manuia ngā ruenga, mai se la tolo naulo o whianga i pēr ma tau wha mai ino ngā ruenga o nei tau sanga, lua awhi lua sifuru ma le wha, whai tau waso, wha ma vaile i e tātou wha awhi loa i wha tālofa, i le lua awhi lua sumu le lima. Po whela whanga ruenga lo wha pēona e wha fonga mai ai, ea wha tāno whantu i anto. Ea tunu i mamau, o lo wha pēa ona wha fonga mai ai, Amerika, o Australia, po a lava stete, o whea lava tulimano le langi, o lo e wha fonga mai ai, toi whaatano whatu i ati o tau, paanga umarawa le tātou le kio, ni sila mau ki rani nei, ia, ma lor se fo manuia, tāru sile lofa o le tua, o le na ua mapu mai Faiva mtiu te le nei aso, ina ua nganga i fo fui Faiva, ia e me se foi, ia o le fo ua, whaifo le tauro meo le nei aso, inga luenga sa whita i tungai. Avele!
pesele na le tātou au fai pesele puni ala vaa. Ile nei fwoi teme le tātou porkalame. Ia leo se me le tātou teme ua loa se fuluono minuti o wa te aine le tu lai wha. Luas fuluono minuti o te aine tu lai wha. E ila utala le fia fai atu. Au tamana o tāna pesele la anta. O na whai atu leo la utala. Au la utala. Au le tala i le na mafua mai se mena tupu. Nei ia o sauni o te sau. O te sau te whai ngā ruenga. Tau mo vetu sifi le nei. O le vaenga fia whaanta waina fo i lele. O le tangata e alofa i ona mātua. Tangata e alofa i lona ta māmalon tina. Ai se vai atu lau tala le la. Pea umala o pese le tau tātu. Lelei, whātala whati e la tolo whata simelunga penga te whailangi, Facebook, page and radio Samoa, sina leo, ma lol se fua manuia, e mi se fwoi o le whionga whi pune ai, Elizabeth, Elizabeth, leo whata si mai. Whaavitai a moa, a mosa, whaavitai a po a mosa fwoi, leo mawhita mai runga tātou Facebook, Amelia whaamoana, ea ma tafi melei, sina leo, loto mua valo iolo mafuta mai ngai falani. Whaavitai whaatisi mai. To anga en lava tiu malu. Le fua whaatisi mai runga tātou Facebook. Like sir kako Facebook page radio Samoa. Le tango le shiantu nei ainga mawo. Kako mafuta ala ilem kako e vai vangangi tuna. Se ia whamai fwili tautua. Ia, oi foi nisi lau whangaruanga ranga i mai whaatindi la manto fo le lea so. Ia, whaawawona e vai vatu fo i mai la tau. Luas furiva minuti leo te eleitu lai wha. Musika fo le vaenga, ia, manga vai ngā ruenga i la tau sa whengai ma sifi hao. Nisi fo unau sauni atu sifi po. Ma lon wha ma lolosi ante o tau. E ui au leo mai al telefo o ngā ruenga. Ma lolo mai aso Christmasi mai tau sanga fo. Ia, ai tele lava fo iniso ngā ruenga lo wha, peona wha au pēr. Niso ngā ruenga le malolo, na ona malolo le aso Christmasi, ma le aso soai, toi fo ia le ngā ruenga, e pei ona masani mai e la amtanga le nei tau sanga. Ioane tamali i le pua, wha tala whakunu le tātou Facebook, me se fo i mene, ia, whaavitai le mafuta mai, George, whaavitai, Leota, ia, me se fo i Erolini, Josefa, ma le ainga, Savina wavatau, o lato umai e leo mafuta mai e lunga le tātou Facebook. Au ne ngare ati oi, umaloi pese le whaatu lau tala, o le tala i se mea na tupu, e au leo kisauni mai, whaiga ruenga. Manuia le Christmasi, Samoa umai le nalalangi. Manuia le Christmasi, ia mawhaftai i lene ia so au ia mai. Manuia le Christmasi, Samoa uma i le naralangi. Manuia le Christmasi, ia mawhaftai i lene ia so au ia mai. Osana umama, alleluia. Osana umama, alleluia. Ofana umai lene
Fa fianga so filoi musika foi o le Christmas au tanto il vai tau ia le wa mato na fa to tolo atu le to mol tanto sa o molora taiao Christmas o molor Christmas ia ona so lo le male to yanga yanto tanto e fa fe ro ile tau sanga fo ile lofa malanga le le o tanto tua tana fatu le fianga ambulitano ne sila opa o lumba fel tua ya mai ia male au pois le na o le li o Julius ia ai mai se foi o le tama rawai o lo mafuta mo le pitonu le I mangele alo fatu wa tele mafuta mai te lega ama tamua lau pepa manu lua ma le faltua alo fatilantu yanti o tau me se foi le tina fiunga ma yava ia ma le na foi tu le tanto wainga fa tele mafuta mai alo sina anti ma le ainga Nicola Olu e mai se foi ia o te lega mo mai tu na vo va se mai le vai gaul de por kaname ha tele ma futa mai alo fa tele atu stemi tatu feasia siai ya ona fa mia vo le Christmas i folinga ai avel nem no taua ta wi le tatu fa peantu ya fa tal fantu ya te tonu ma futa mai i lunga o penga nganu fo yo le ile tu radio Samoa sulima i va tonu a mo sa fa tu lo dalla un mo le pese le o matu nei ona faia tu lo dalla I se mea na tupu ai leo te saunu te sau te tiuti antu le ni le fianfi. Ia, o la utala la lea. E awhalole I tu la tolu. Sauni loa o la usau te tiute. Fafose I ana mala watu la telefoni o le tangata o lo mo miel sosani. I le tulanga la lea tau le whamaoninga fo I pepa. Ja, o le lau tilo la wati toi a fai tu la I tauno I litio at least os fulu minute tali tu la fa. Ja, le wa vai atu wa tasi de minute te ai la fol ton. No fai atu la I le tindale nga wala watu. Po o fele wala au mai ai, e fa pea mai o mangele. No vai atu wale lei. O le a senda tu ile text la tua tusi I leisi tolu le fa minute fa mole wa te tauna taunu mai lo fale langa o au lo te sound twenga luenga I lo la le manatu o mangele me o lo yelo fale ele mamawa male taulanga fa tau ia o no folola ia fika I la wati le taimi fa pea le la auto lus fulu I vani le fa Ava pea o te nofo I lisi sfuru minute, ea, lo na winga, te sfuru iwa lola ia leile fa, e maua mai la uta mwhai tuli mai. Se vanga na fo I pisi le motorway, lo na winga la, o la autua ia noa. Uio le fa popula utala, o toi fa tali le titi lo lea. Ea, pea ma le fitu le valu minute, ai, tutu ia tulo ufale, o taunu watu lal tangata lea no atue, e mo mia le sosoani ia o mo le valu minute la le alo vai atu la wat o lo wa nga I vola voto se fulu tolu I le fa ia a te o watu tangata e se le tinale nga wala watu ai o siana tamara le wa tuliat e ana pepa ye mo mia le fia fa maunia watu lola ia le o sitama si ateli ile o la wa vai o spese fulu ono tau sanga fulu ono ai longa wa tos fitu ratu la malanga pepa lea e mo mia le fainga le fa tau tonga voi lele ina ia fa mauni o ia tonu lea no tilo le ile pepa voi le statutory declaration ai ele fa tu mua la le pat le na e fa matala i fa tau tonga le tau fa tau ton no fa tu lola ia le sia tali ile nga watu o ainda va tu le pepa ia tia ai fe mai lana tala o le agent na lu su esa na ngā ruenga o vai atu o ala ai se awo le fatu mu ai tono le ai o fam talanga tustu sia vo le fa fi fatu to ia ai te o fai mai lana tali na vatual pepa ia te ia ma le tala le agent le alu su esa se fatu to ile pepa po se lo ia po se JP ia ai langa ta welo long tina ile lisi foi la ile o fa sino vala au melo yantia
Ngavatu le ele o sa ola le e te taunga e alo e whaatumu. Tusi le lei whaamtalanga. Po le an whaamtalanga tustusia. Le la e whaatauto. Ngā mai le whaatauto. O wa ai wala waki. Wa lui foi la dos fulu. A le whae te tauna o i. Ngavatu le tu lo le sta me titi whai mai. Po le ala le me whai. Mana tuala o le mātou ia e leo sa mātou ngā luenga. Lo mātou whita ngofi a. O ngā luenga lava ngā tangata e nofo whaatumu la tō whaamtalanga tustusia. Ia, o le mātou ngā luenga e whai. E na o ngā whātou tō. Moli mawina, whātou tō. Ia tu e ma le stem. E alo i aia le tautonga tustusia. Whainala u tala u tiltile wa koe iwaile i le wha. O whātulo le stem i titi. Siri loto e sauta e au. Sa e sauta e au. Leanga wa talte mi o te alu te whainga luenga. Ai na ulango na ina lava, pe ala enga lue mai langa ngole atua ia tiau. Ulango na ina lava ulango lue mai langa ngole atua ia tiau. Siri ai. Pe sa mea mga oe e whaatau tōlanga. Langa fom. Po whea vede fom. Ai ke urola u whisila tulo iai. Toi sauta e au. Ai ke au tu whisila tu iai. Ai sa mea ke mga oe e whaatau tōla. O launga luenga le tau su e sa mea te e alainga e ngau ngau e. E su sa unga luenga. Al tala la le al tamititi ngā mafuelo mana o i whaaso atu. Ele mo wau. Le lui lea. Al tala la le al tamititi whamaikala al tamititi i antia. Fia whaatau tōla o fom. Fia awengi kokong. O te fia su e sa unga luenga. E tu tongi el mako renta ma sio ki ngā. Ngā unga whai mai al tala le ngā le tali i lea. Hitloa whaurip se meua. Pa ilo fatu whapea o waveanga ka vale lo ma whape e kalo whange ka miki ila uma vai pe sprongo tau sanga skulfitu le wo uma ka miki e a maka fia le Christmas holiday me wapenga a le sawe su ese se whatau tōlanga fomo o ngā wale aisanga passport e whamaungi e inga ia e avele eitene su ese ngā luenga e anu e fia whainga luenga e ko kongi le la korent. Ngau le koe popole loi lau, peo ke koe le kiki mala o ngaru, ngau whakulo a mai lau fong. Whaku kusi lalo upu ia, o ngau wholofa matala upu le ngana pero tani e tusi lalo. O malelei anga tusi o wa aia kuila o waki. Wa koe ongo i ka koe ongo mi nguke, ka tatou wha. Ea, ngau whaku persa inga, wha stem, whakulo sau ira ngana, sau lo leo lau tawari. Lala sau lo ka lo ko le to tama fa mul fa ngau mai ala wala si o mo re fa o ila ungalwenga o sau lo o mai me si road motorway sau motorway makuanga ngau la wala ai a new solar melia langa manko temingi e kelle ai pisil motorway ala winga la utala ai sau lo ka wala ala ma fo le ave ka mi kikia ka lo fai ka alo whasingi ka mai kiki. E alo whailong ki ngā. E fi su e singa luenga, e ko kongi la korent. Ngā ule popole apio ki koe mana ngā luenga. Ai ngā whai mai lor kalanga ka mai kiki. Kau e lo whak. O whapea ka lo whai. Langa wau fui. Sau kou si alo ki ngā. Sau kou si alo ki ngā. Tio e. O ke la ngonga mor kangaka e alo whailonga makua. Ke la ngonga. Leo langa whaausi kaulanga. Pea ngā vai aku. Sa kaunga nungi ka mai kiki e. Sa unge enjoy le Christmas holiday. A le sui au susulu e. Sui se awala ngai mo se ngā luenga e kongi lako rento masiong ki ngā. Ia, amu ia le ka mai kiki. A whai pevo, la ka whaafunga mai kemi ngai. O wa e o si whaatau langa. Kalu lo wa lofa i o mākua. Amu ia oe. Niso tatu a inga e. O koe fo i lako mātua ngofo i lantu no. O lato wa ia mana onga. O lato whingalo le li. A o maile wana au i ala tōn soi fua matua. E le koe whianga ngofo i atu no i wafo. I o maile wana au. A o lae e mali liu o lato lonto. Tō whawha mali whire mui ele o lato whaasino manga. O lato tupu anga.
O le mela o tupu, o toi fia fo ina mātua I Samoa, le ai nisi I Samoa wa ia, a mataloa tae awa wa ia tunga I whangau inga ia wa ai. They make turns. Alu lesi spele kolu masinga sau, alu aku lesi kausi kolu masinga sau, alu aku lesi whape ngā lava. Sacrifice le tō lua ma le whanau I nei po Australia, po tutuila. Talu le alofa I mātua, o le tala a papali I le whai atu le whiawhiringi amu ia oe, pe a whapea o oe le nā, nai te whai ngā luenga la. E le vale se taui, e au mai e le tua mo oe. O atonga tā pāse se whi maranga I atu ai, malanga mai. O le alina una walofa le tō lua le nei mare whanau, e te tau o na mafuta whatas, wa ai le leile ainga, I will sacrifice ale alofa I mātua amu ia oe. O lau toi fautuanga tuli lau manu. Tuli lau manu. Ia I ulava lau tulinga I lima. Whaasifo leo manu mo oe. Si atali I lenga sauangi o saua. O tui ala loko ilo olo whai ai. Ai o karikongo fo. E saua. O langa ngā luenga lai whai. Sacrifice longa fialo te whākiri se mas. Ngā lai wholo kwa whamri ngā lea tua I antia. Whatever he will pursue in the future, God will dare to bless him. E iai a lea tua. Whamanuia I antia. Ya, o lau kalanga nang viva yak. Si wo kangia foi ma ui didi kai de fiaf. Nei, ma tala fo la to umala mole ma futa mal ne mangal to proclame Marietta Lotomua Philly Melelei Erolini Carlo Fai le lei fa tala fatu ante o tau ya fe mali vo vangal Christmas ila tau moi mai tu ni le mole ainga petro me fa na o lo fatu mo o tau ayo kala pese le fo I mai. Ya, au le uto e sfulu ma le 5 minute o na tā leo le tūlai 5. Lo fatu lo uola
Pese tata ma le lani le saha i la lio tunai ma le pese le na a o le va ai a te oe ia o le a o whaano noa. Nelei, toi se fulu mlafa minuti o na tale le tu lai lima minuti te le tu lai lima o le tato whatala noanga ma le falta vale le o meka kas le sunga atongisia Bill Wilson ya se i fonga foi al tato tulu la to foi to tuamra o nanga to tele la to ma to mai lunga tato Facebook page wa mo share to tato page ya ma like sang ni tato page fili melele to nise nona mala inga va tal fatu mi se foi o lo tomua fa tal fatu Marietta sulo tala le leifanga to iloma fa tal ma to mai il tato Facebook ya mi se foi Erolini Josefa Jericho Motorway, loto mua valo ia, semi tuiatua, mei avita, ia ma luma pauli, apineru Yeremia, Samoa, tumanuvao, mainga umalawa na mise vo hana missionary, lea mafuta mai le tato Facebook page. Fa talavatu, ia ilato umalawa lo mafuta mai, fa talavatu le whiunga taonganga vaina lepa, ia, si uso lo mafuta mai foi, anga i mai foi, i New Zealand ne vai tau a mission filtua ia tu pai ma le non fuano fa tal fatu ia te utou ia mi se fotau ma le fa nau ma fta mai ngai mangile ala la papa fa tele fata si mai le ne vai ngal tatu por kalame vivi ingol le mato pa ulo la foi pese mai la utalvo e fa kasa i loi mato pa ulo o mana tu tatu mo utou ta fa to fo le pese mo la to mo fa fonga mai Samoa por mo se vai a polima, manono ma polima, whaatalo whatu i ante o tau. Pesele nei, ia, o manatu tātou nei fo te meo tātou por kalame. Ina ua toe, 2 minuti o na tāne o reitu lai lima. Love
Ole au vai pesele na ale au televou e whakasalo I mato a paula. Pesele na o vivi inga o loi mato a paula. Io e loi mata vai mai ngatili ola tu iaile te malo o oi vo ile ngalo a paula le ngalo atu tili ola e la koe mo miele so sani alon to lua vo ile vaia. Ina ua angale anga ona tua ngane I siana tama o tui savalalo. Io e a luantu ua pangalea ua sawa pa ulo o tautua, le talala na maua. Ina ua luantu ua liu pala umale tino vaya. Toia o lona ao lai tu toisi tulou. Mai le sawi ngani se vai kina koe vai e ala usola le kaka pepe mai. E ora kama vata usili e ale ngā whapupulu tala. O a pa ulam va tau siri walanga le to ilalo ina ua to e fo I mai saurualu a pa ule to e alu ia vaia a eluantu. Ya, o le ai lava se vaenga o lona tino, o liu palapala, le liu maunga, le to oto I ele o lo nu. Mio e, le ala leo lo whamtala anto tala lina. Ona tangi ai leo a pa ula I lona lofa ia vaia. Ona lo I matala ia. Le ana tafe le vai tafe le au fai ngolo I mata a paula e ia la vivi inga lea le anga whakwa ma ngai anga ko whafonga mai le o toi tolu malafa minute tale lima tale tu lai lima o tala I vai whanua ngana protania lima I te ele lima ea o le whaatala noanga ma tongi sia Pia Wilson o le Omega Cars. Yesu ole amatanga ole ola fo si olima mabibile atua pati la ia buatama wale ola malu ole poi betele ema ile fale o manu api o mai ile atua Yohane fala ulele yale ala ole faola tanga o mea uma boina te faya e fata tau ile tamole pola polanga lekirisi masi na fana wa Yesu ole amatanga ole ola fo si ia olima mabibile atua Pati la ia Kuatama wale ola Navano ina Isaya Lona fana mai Wale lalo langi uma Le amanu iai Lona fa moe moe Ia le fano alma oi Ia tama mapole ola Le bine mai korokota Telelo asofanau Leki risi masi na panawa Yesu Ole amatanga Ole ola fo Si ia olima Mabibile atua Pati la ia Kuatama wale ola Happy Christmas, Merry Christmas, and
Whaatar whātu se whapoponga le nei o talamai atunu e mamao, ma le Pasifika, ma le Radio Samoa, mo le nei asfareile. Wa moatu se talamai Israelu, wa whaatonu nei le palemia o Israelu Benjamin Netanyahu, le militeri le atunu ina ia tū maupea i le whaetu o loo iai, i le maunga o Heremoni po Mount Hermon, i Suria se ia o le whaeunga le tausanga whaulua whelua 5. Wali patia le CNN na maua Israelu le maunga le Suria, i le mai o le whaato i la loina o le pulenga asadi le amatanga o le masina. Whai mai whamatalanga le CNN, wa fuafua le whaatanunga a Netanyahu i lana vai ngā au, ia whaumi ai se i whaatatalia le tūlanga o le ai Suria, ma fua i whamatalanga mai le se sos whaamoemoeina o lo fia whaamautua Netanyahu, pe amana ia ma whaataua le taita inga fōua iei neia Suria, le malienga na whaia le pepse lau fitu whaa, e whaatatau i le vaenga lea ei au tafa o le tua oi, lea e iei le maunga lea e peona ta ua. Sa tua ia le taitai wa iei nei o Suria Israelu, i ana ngā yoinga ia, ma le kolosia o le vaenga e peona iei nei, ma o tua ia fo iei si steto le atu alapi. Pe itai wa maumawa i pea Netanyahu e whapea, o le au latou le whaatangaina kulupu ia le jihadi, e whaamata watu le community o tangata Israelu. Mai ko rei mātu, ai titi mai peto se lau fita ko rei mātu o whasiotia i le taua Ukraine, taluna o ane tau mō lusia i le amatanga o le masina nei. O se whaamtalanga lea mai se whaipule o ko rei saute o Lee Sang-kwan i le whaatalanonga ma le BBC. Na ia tā ufo i siria ma le awhi o lātou iau whaamnua lia. O li poti ma le masino o ke topana tā ua i siria ma le se fulu wafe vai ngā awa ko rei mātu na aveane fesosoani i a lusia i le taua. Wa whaelo fo i le ripoti wa inisi whaasea waria e mai le vaenga o le militeri a Lucia, e whaatatau le vaenga aua kore i mātū ma le lava o lo lato malamalamaanga, e whaatatau i drones, wa whai ma avenga, ai le o se fesosoani e peona tā ua le ripoti. E leo iei se whaamtalanga mai Lucia ma kore i mātū, e tusa o lea mata upo. I Afghanistan, atu whaatasi e atoa le leile toa 50 o tangata ua whasiotia, po ua maririu, ma le toa 7 ua manunu ai ni whaalavelave se lua, i le highway le tu i saute se sae o Afghanistan, pe ona whaamania mai se so upo le atunu. O le whaalavelave mua na whetoa iei se pasi lau pasese ma se loli suau i le highway i Kabul, ma le isi i se isi vaenga o le highway lava le tasi, e koneti ai ma le lau mua o Afghanistan i le tu i saute. Wila tō lo manunu ana ave le whanamai i Ghazni, ai o ila tō e tinga aina na ave sao le whanamai i Kabul, ma lo o awhia i matamai ta i le au maliriu. Tā wele ripoti o whaalavelave whapea ta atele i Afghanistan, o no le whaale tonu o awala, whapea fo i ma le whaatamala o ave ta avale. E onga manuanga mai ia whaalavelave lua, ma o se tala whanua noe le lata le kirisi masi, ai whea ngaina i a ingo ila tō wa fia mai ia mawhatianga. No whaia suenga i le mafuanga o ia whaalavelave. Mai le Pasifika i Tonga, o le asa o lumana i aile kiwisi masi o le tausanga nei, le olo o whaatalitali uma i aile atunu o Tonga i lo ailo latou palemia fou, ina ua whaamawai le palemia sa iei o hua kawa meliku si osi sovaleni, i le aso iwa le masina nei. Le aso leo le awha iai le palota a umomor a ulumana i le kiwisi masi, a sa pesiringia le tio whawa malo New Zealand se tasio tu stala sinia le Pasifika matonga kalafi moala. Po o aisa isi o manatu le toa tele o le a malo i le palota. Wailoa e moala, o le itua ngai o lo whatuane aisa ki eke, ma i eifo isi sui o lo whatu mai eisi tu e au fiai ma Dr. Vidiami Latu o lo whatu mai eisi. O ta ua le li tu stala i lea whatalanoanga, e fōringa o se tasi tūlanga lo maita wina po o mātai tuina foi, po ai lava le a whiriwhiria e a vea mapanemia ma le tu ai ngā mālo le atula i mai, e le fō ia i lava le whaafita uli i Tonga, o le mawhai leo na ngā rurue whaatasi o le ai ngā tupu po le monarch ia ma le panemia. O lo no winga tusa pe suia le palemia po le whai ngā mālo, ia a o le a tū maupea o na whaatontonu le ai ngā tupu mea a o se mata upu tele lea, ia mai le o iei se whaamatalanga i lea tūlanga, ma o lo whaatalitaria le to tele po le ale i unga po oai o le a avea ma palemia fou. Ma le tala muli, o tole ninga o lumana i eise ta amirasanga, e masani lavo na aveo se lui tau tele moso se ta alonga, e mai se lava i le vai taule nei o kirisimasi, maso malolo.
E whapea fo i le langona mo le awa le moana Pasifika, le sa whaia mai pea lātou tolaninga le lua masina talua i sauni ai, mo le tamilusanga o le tausanga fōu lua whelua lima le Super Rugby Pacific. Ta tonu whaia o ngaulo le au whaalongo tana umanga, e o atu le temi leo wa lava sauni lana au, ma wa sidi atu le tulanga wa yei le au le temi nei whaatusa i le temi whapea i le tausanga taluai. Whairoe umanga o nisi au pito le lei le taalonga lo sosoani i ateia, peo le li whaia onga sa yei o le manu Samoa wa vasa manaya se ilala mapusua, ma le li o Orlando Sokai sa whaia onga le au sampini le NPC, whapea le li o Stephen Jones sa taalomo Wales. O lo olivi le li o Adi Savea mai le All Blacks e peo na ta ua le ripoti ai sa yei whatasi marana au le moana i le Vasanei. Na sa 15 Januari le taalonga le moana ma le Otago Highlanders i le lato malai taalo fōwa yei nei, o na whai malanga i loa le taalo ma le Western Force i le aso sa 15 Februari i le taamelosanga mua o le Super Rugby Pacific lua whelua 15. O le tausanga nei e whāma alo na yei le au ma o le teimi mua fo i le au siai ia manu malo e whaa. Tala ia Radio Samoa, ma ia tunu e mamau whape fo i mara Pasifika mo le nei fo i aspareile tātou wheloa i fo i le vasfo pe a mo le a telo tau so i fua maso mātou wola a ia manuia tele whai ngore vai aso. Whaafunga tātou wa tunu o i tātou tala mai vai whanua le nā i lona whaapoponga mulmuli le vo yaso. Pe anu whai atu se teimi o na mawala whaatalananga mai o meka kās. Ui o lea e le o mau atu seisi o le vaenga le nā. Ia, tu jiti ono tom whaile to e wana wantu. Ai fifia whaulo atu le tātou wa tunu. O leo whāti smaili mai tai o Anne i le au onaga me le tau tuol whale ta vale al kā for you. Le i el kā ko uso vole o Rick the Man. Ya, le wa mafuta mai whaatalo whatu Anne le temi o tātou por kalame manosu i fo manuia. Talo whalawa la fionga, talo whalawa Samoa, le lau whaafunga le nei, baenga le afiafi, ia o Anne le nei, mai le tatou whale sa avale numero tasti o le kāfua iu. Ia i le taimi nei, o whai lava sipisi al mātou au nanga, ia i le tele o nai tangata e su mai, awa sa ilinga mo sa avale, awa a inga mo le nei vai tau o sa fia o sa so iai, ia ale ngasa i leo la mātou whaala wiloa fo i leo whanga solo i le nei, mai aso e whanga sa i leo so tolus fulma le tasi al maasina le nei, ia e maua lau i whero e afe tā la, a wā whaasaunga mo sa fia, maua fo i lea fo i wa iai la mātou cashback, e te su mai ma whailoa mai leo whai e te mana o iai, ai ole maua lunga e mawhaio na e fesili mai ai se isi lau whainga luenga. E tolu wafe tā la le maua lunga e mawhaio na mātou tu ina asu i lau a au. Pea e su mai apalai sau ta avale mo le nei. Mai tau a tato iai o asu fia. A wale ke visi masima tau sanga fo. Ia pau lava le mea mātou te mana o mia. Ia iai sau lai sene ave ta avale. Mātou te whaunga ina fo i lau lai sene mai se isi atu nuu. Ia mautinoa e te whainga luenga tū mau. E mawhai peona mātou sosoani mo nai tangata ia mana o mia lava ta avale mo a inga. Ai le ini lai sene ia mawhai ona mātou sosoani mo oe. Ia o te salapupule nā mai i la mātou whale ta avale i nei manurewa tolu se lau kreisa pro manurewa. Malo. Lelei, en opisi o koupo o. Ja, telingi singi whatau la tu tāwale ngai vai aso. Ia, o le vai aso le ana tea. Whai a sipisi o mātou, le ngata leo nei tangata e malanga mamau mai Wellingtone. Ia whaapea le motu i South Island. Ia, e mawhai ona mātou sosoani le shipping, e free le shipping. E mawhai peona mātou so ngia pa se mo i lātou o fia apalai mai le South Island. Ia po o Wellington e fo ia whape e fia malanga mai e yaki tā vale ma avatu. Ia e te le lava mātou sosoani mo nai tangata e fia mana o mia ia tā vale mo a inga. Malo. Whawhel tau tua hui lelo le awa kāwale sa moe tongtongine. O mawhai o mawhai? E mawhai ona mātou sosoani le vaenga le nā. Ai e fualava a whapea e mātou se apalai lau ta avale ia e mawhai ona mātou sosoani i nisi vaenga ia ole
tulanga le na ia e mawhai ona a whalai lau tā vale ia e whai lava e oele a wala e lafo ele tā vale i Samoa. Alo Ia ona vaftai. whaafanga tā ele ai se matou la i Samoa i le taimi nei. E tali tonu pole lumanai. Manai, lele, toi au mai ta tua tusi mai ta telefoni ai le I fa umanga ta talanoanga en. Ia o le masa tua tusi o le tolu se lau, Great South Road, Manueua, e whaafso ta mai le masa numero telefoni. O le oval se lau, lua fitu Faiva o na malu. Alo vaftai ia mulele vefi. Ia manuia tele la whaafongfonga Samoa le nea fiapi, ale ngata leo le anga atu I le kewisimasi ma le tausanga pou, manuia tele to enga le nea fiapi la wafionga. Vaftai fa pena foi. En mal tato valta vale le ka for use le nawe fa fonga ila tunu ava peo fia maua sau ta vale. Ya ava bevo le vona e feanua I solo se ili sau ta vale nawe fa fonga mal menino. E whengo fio so so ni mai en marik male ka fu yu mo oi pa wala lo renga fo le sia sil tatu tatu sil nan ta watu pe wala au il telefoni ia unisi fa sidi u malava o lo e no fo mo oi sidi ai ia ona tani le va nga na pa wala me ngai fe va nga e whengo fie ia fa tala fatu sunga ia sa fai mala tama po mo fe tu ia matangia mo fa nau Melpone Australia fa te uso vane pe iswa fa te ma mai tala Ivalu Elisara alo fatu tala hiva Elisara fa tala fatu fa te ma mai ia ma se foi Alan Pans oia o le usola le wa fa te uso vane pe iswa fa le ma mai ia ma se foi yo Sati Tia Tanielo Vitolina andai ma o to uma ia ma mai fa te ma mai Yo, ia tato Facebook le na likes ma share tu wo mainga tato we vai fantasia ia me se foi na ma mai samu livi ma le ainga se fua le lei se fua mo vo ia te o samu ma le ainga lo ma mai ma le ulu to uta alo fa te leatu ai lo te lenga ma le ulu ia po lo to fa fo I to uta a very happy birthday to you from the antu lo so fua Tele di sau sanga family antwile tu iante. Oi, tau mino mana ainga lo mafuta mai alo fatu fa tele mafuta mai me se foi Peter Eneliko ia ma leisi vaenga nga lia ina. Tu sa lau fa. O lo mafuta mai foi mana ainga fata fatu iante. Tau sfolo man le faminu tele o te nei le tu la lima tanto yen mana vonga renga o ila tonu fenga renga ile sol proclame le nga I fo Faiva. Amalu lu atu elenka ko fa so pe ko masangia I programa le se ia te suma le sunga ya le ya to se vea ona to ya nga I fo ile fa so pe masangia ia ai oha ia le la wala ta to ma futa kum fa va tu o to ina I musika mana itala e o fa la o na wa makanga e ka mo nga fa yo nga lu o la to vo nga fa la to kuka po inei po Samoa ma lo fa tai yo se e u la kuka to fo la kuka ma le mauti noa o Faiva lo filima le na o le ngā le a tali sua ilo a inga I le fiafi ana nei ini nei tu lala vai lo toi mamau o na lau sa saa lo le ia le o Faiva sa e fita I tunga iai a wane ngā se senga kuka kuka la mana ia mauti noa e fia lo to a inga tali lau ma au ma lau milosia pese le mo tau Leo kuka.
Sau se I ta aleanga mai I le au televou e whaka salu I matau apa ula. E oi, e le mai a whatwhatunga sunga whawhengai a Reverend le tupu ma le whalitua I a mise fulpa I a maununga le kane sia I lana au televou. E a ma vi inga na. E peo le whawhunga me le wanga le whiawhi ina ua toi lusfulu minuti leu te nei le itu la e lima. Le lei, whatalo whatu si wahenga le moile kako, le ina le moana, le ina le moana wa ana, tusa lau fau, ma le ainga whaften mafuta mai se foi o nu au sala ropati, pita ina liko, ma lua perculate, oi so le kalo fai siu tina, alofa te le atu mo e tina ma lua, whawhetai le mafuta mai, manuia Faiva le sunga le titifono ya tawa nuu ma le local porta mangele mo tau ona o auto talo sanga. O e leisi tina vaiane pa ia o el tina. Ya olo e mori talo sanga pe le tua mo manto tiute mga renga o Faiva lo manto mga lue ai. Ya e mo mori atu le kanga whaafitai. Whaatalo whatu ya te o el tina whaafitai mafuta mai. E vile Solomona ma oile si vaenga leo fantasy mai lunga I. Le whionga tuala Lee Brown, alo fatu, wa tele mafuta mai. Fatalo watu fo ia o lepa, rini, weta. Ala pati to'o, ia lusolo wa. Maria Lesina, tamae, fatalo watu, wa tele mafuta mai. Le ngata fo leo ta ele, to le paiali. Por sao, ele na suafa. Le lei whaatalo whatu whaafutai le mafuta mai ia ma wasato le foa poriko whaafutai le whaatasi ma le wangal tātou porkalame Winnie Faretti no mea a Josefa ia mai se fo io Cornelio no numalo alo e telefono whaafutai le mafuta mai pitanu malosi o tara o le laumua le nao mātou nei au kilani a ke fiasu e alo whatu whaafutai le mafuta mai misa foi ia o Saumale Ula Pereira. Alo vatu mo o lua male ainga mafuta mai e misa fo le vaa manatu uma, vau whanua ma si whanau, moe ai a Scanland, alo vatu ia te oilunga Facebook, ia le lei o la kala o pese le ma utou, vai isi ko kele o la tau, le ue vaiva mai lunga Facebook page Radio Samoa, over de ngalo lo ili tatu YouTube page al Radio Samoa, ia anga ia ne iai. Taua mana whanau alo whatu, me sila whunga tau nganga, ma le whatu atu pai ma le no whano, mulanga mai sa molo, ma whatu mai ngai maangele ala lau papa po Mankri Preach, whatalo whatu ia te o tau. Ua toe fitu minute o na afa leo leitu lai lima, ma lo le ngā lulue ia te o tau, ma lo le kuka le au kuka, ma lo vo le whaasavili ala au tau ngai whaasavili. Ihoe, wakako wo le vaitau le whaasavili. Whaasawiri atu I, whaasawiri atu I o, whaatalo whaatu I, ia wawora wa mawanga I taimi. Mawanga I taimi, wa mapu mai, ioe, nganga I fo Faiva le tausanga. Wa mapu mai le telo ngā ruenga sa whenga iai. Ia wa mawa taimi, o whautuanga fo, a whaapena uma le tausanga e iniso ainga e le io o e taru le pisi. Ia, a me le whaonga lole nei a wanoe te asiasi iai. Ioe, o au, to tolu ana ia utina mātutua o lo soifua mai nei au kilani. Ia manaita mā mātutua to lua so mātu ainga. Ia, te lea tau sanga I pisi mau ngāruenga. Ia, ma sea mo se te mio o iai. Pa o lewa whaila u tala I umaloa ia le pisi I le nei fuwa iaso. O te tauana o iai, whamanuia Christmasi ai lātou. Leo tau mua mai nei avanoa, no winga la, there is no excuse for me not to go out and visit them. E ka kawaranga wan, kaunga wale siasi nai tina mātua tōn mātua inga, ia mnei tama mātua tōn so mātua inga. Ia le lui whalna mo oe, a whape umatau sanga I kere, io ai wailo, ankolo, auntie malo, mo in-laws. Yeah, why can't you take a time out from from your holiday time to go and visit them. Alwe siasi na yo ainga. Le fifi ma le pese vai mai le la ua ngoto isa la fai o manatu tatu mo o tau ia au e whafunga mai le tautua wha au pia luana. Le readers a mosulima I vatolu
a mo i nei i au kilani.
Kolisa le fifi ma le pesa le na le la ua ngoto isa la fai. Lau ta milo sanga ua fo i mai ai. Ma sani ana u whanongalongo le pesa le upu le a wae whenga tai le puo na fo e a. I se wha winga i lau tau whanongalongo i le ano ma le au tu le pesa le. E ke fiwa e kam whanika ka kau whaneanga. A whai along na natura tau whareanga. E ke whiwe ka mo whai sui. Nongo winga a whai o leo la hafu le lea fōi le nei tau sanga. A whai ngā lua ka vivili pia maskanga kanga makua tu vai lua e whai o tala. A wai ke popole. Pāu ale mea o e whai o te talo i lea tua. Inga ia whamanguia le nā tanganta. Nai kango lea whamangalo. Ai wa aila kala kusipo ia wika whewhe. E makau kia le mangu e mawo e makau kia fo me kupu ngata la pe a mongi la fa mangalo a le nei ua a fatonu lava le tu la lima to tele la tu e mafuta mai no fai tawatu comment le al sunga ya loto mua maloia fai mai papali o le uso le apolo tangata le tu lo a po i suafa o lo mafuta mai falandi fa mai langa tala papali ona le la le matu to nai sa fai e lau wha alifu whai pālangi ma le sua sa mani. O utango loa wha asoa lau mea ai isia uo whalani. Matua fia sia uo whai mai whanto a ai lea i se whai ai wha alifu wha pēle pepe. Ie oi. Ea o whaila i lau uo. Only in Samoa. Hei, he mai la iai. A le manga ia. O oi, o fia kau sanga o lua kua oi masio kua oi a ke lea re whasoa i lau kuka. He mai le manga ia, kaka leo loto mua malo ia. Lai wha atasi mai whalangi. Ai alu whasoa langa. Langa whaalifu whaima langa sua sāmangi, kuka le sāmangi. I langa wo next door. Ia vai le manga ia o le kala leo. Fia. Whako a tofo la lea. I le whai pālangi e whaalifu e sa munda. Aua ki ai uari so le lau kua oi. Kui ai maalu e whaamasangi ei. Ave e singa mea ai. Ioi, aua te, don't be cruel to your neighbors, eh? Anga le lei ai. Mano whai o tua oi. Le lei. La pese lea le fia tātu mo o tau. Se uso ia tuala Leo Brown. Tuala Leo Brown e mafuta mai. Ya. Tamal loma lili. Tamal to ula. Ta sila nei tangata e. Na wa e antu i avele na ua wa onga i avele. A savali mai a le tamali i la. Le whionga ia tuala. Wa leo swafa li tuala. Ya. A savali mai tamali i le pei fo le langona e isi file mulo taloto a ese mai isi fo iuso matutua a sole e ki wa ai ko e pa wan mele o mai a lo ko fi fo ilo ai on mo kwasa wa a o leo tu lo so fa tuala le fionga le sa oli a ole fa mui e loko ia so la daunga ia mele ia ma ko to so al talo i ngi sila wala wa fion papa au o wes Auckland a olo ku mau wa winga o le tamali ia o le langa le na a we ki ka umi poinga fa ia o dala ia e mau le oli a o i le li ia o nga fa fo winga le lo manosi el tanto tua lusu 5 minuti o le tano le tu la ono.
pese na oli le li mai I le au pese le worship team na Hallelujah Worship Center inga I le pitonu I o tau I le nei taimi o le tato proklame ua toi lua se folu ma le tasi minute ona taleo leitu la ono. Whatalawatu I anive to mata le ngata voilea to iata se umanutafa. Ia ma oilisi vaenga lea wanga I mailunga I. Le lei se wa ilung se wa ilung. Alo se le fono faftali mafutamai ma se volsunga ya pepe mangele waa poleta kitiona. Fantalo fantu. Vai moso yampo maluto ainga ia o lo o fantasi mai ngai tu kanina I le pitunu le nai me le pone. Ma neia, te le lopo a meltau ia te o toi me le pone, o mātou nei au kilani, ma tango fi le tau le nei ansu le lofo malanga leo le tua. Ea, ai me se foi o elisi le sanloa, sami. Ea, wa aftele ma afta mai. O elisi va enga le, o sunga mai tunile, wa aftele ma afta mai le va enga o porkalame, Pama to manongi alo sina ati ia moe ai a skene o la ko umanga le mafuka mai le lei. Eo, whai akuru kako share atu le tato page, likes and share tato Facebook page, ia misa fol tato YouTube channel. O lo o whapea fuona mafuta mai ai le to tele o I la tau. Mile, I knew liu fau, o I ka whewhi whai ngā mile. Mile, halo whatu ia ke orua. It's been a very long time. Me le toi whelai. Aro sia le tua manuia mai o toi Brisbane, Australia. Alo whantu. A miria wha moana, whawhtani mawhita mai. Ia, le ne fwoi taimel tātou porokrame. Te lenga ia le wha Davita. Mai se fwoi wau whanua. Ia mai se fwoi ia o le sunga ia Filipo mal whaltua. Alo whantu manai whanau. Sunga ia Potini. Mai se fwoi o le ainga. Me le pone Australia whatala whatu ia te oto malawa ele nei fwoi vaenga le tātou porkalame me se fwoi Stacey te o ngā ia o le au mawhuta mai whawhutairi whatasi mai Patricia Houston lea fwoi ua whatasi mai runga tātou porkalame ia me se fwoi Lester Mantui kia ora tātou whatu ia te otau ele nei vaenga o le tātou porkalame Vidieru ma le pese kirisimasi o le po file mu ina o te suriva minute o na tale o le tunai. Ono! O file mu ua pupula le fetu e fai mata I ala I le ama koi e sa ili I le ta Via ua taunu umano angasara o ia ole po e maia e navalo ia taunu umano angasana lo ia ua whana ule tama ole wha aola tanga Kerisiano e ala mai a mapepese o sana o finemu pula le petu e fai mata I ala I le ama koi e sa ili I le ta ama ala nanga ia pepe se fia ua taunu umano angasaba no ia
ile au makoi esa ile ile ta ala ala la naia pepe sa via via uataunu umano angasaba lo ia Metano le tola colana e lona vuole malo fai dessa un filipino talia oia ilo moto ua fai me alova mai letta man ine lagi Kirisimasi o ilemu uapupula lepetu e fai mata iala ile makoi esa ile ile ta ama ala la naia pepe sa via via Taunu umano angasaba lo ia Vili lelo yeru male pese Christmas na po file mu ina o to sululima minute on Natale on leitu la onno a talafati e joe pa fa pe lava try maua mai ia le totua fa awau a luala le radio Samoa se fululima i vatolu a mo le vo va ngole fiafi ia vai tau le Christmasi le wo tatu anga ai to yo nei tai au o le poa tai au o le tatu fa u fale le Christmas te le lava i tatu le na foi ua u yo wa au lau a le tongi foi le tatu le a lau holiday pay yo ya o te mile nei te le ai na vatu el tongi nga fu le pay advance ko le tongi le na le ta o holiday pay ya e pula le tama lo mtua pule o e pula fa ngai le tongi ai a wona e pay o fu le o lo ta tu ti New Zealand a wona e pay o le me fu le ma sangi te fa longo i Samoa manga o al tongi alu lo le ato le as a one day millionaire o iei. O le atunu e lasi le vai, o le atunu e lasi le manao. O le atunu uvo, a le fai tete i tātou, te le ina whianga iela i o tātou ma whawhi tāuli tau tupe. O le ala wingo le tala le tau momori atu pali i ante oe. O e lama le whawhunga mai New Zealand, Australia. A vela u wha mua le me te tauna, a vela u wha mua. Lua upu pelotania o leisi upu asipela o le WANT. Leisi upu aspera fa pelotania o le NEED NEED. A fasa mo bunai lua tau tala tutusa once o le meki mga o yai. Need o le mana onga o lo mo mia. Le se ese nga slightly different. Ska mai se le titi lama. O lo ingala, a vela fa mo mo ai lau holiday penga wo yo ao I mana onga mo mia no no winga. Vai lau fale tongi. Tongi lau fale. Yo. A vela fa mo mo I le mana onga mo mia. Va ai a pili fo I o la moli. Nga ua won fa fia to taunga to tongi nge ke ua. Ka raf pe tipi atu la moli se tu lo le upo to I anta. A vila fa mo mo to tongi. Pili o le vai fa pena lava. Yo, mai lau ta vale ngai behind. Ko se mo mia ta vale. Vehicle is a need. E kate koraisi la lo meno le need. To tongi la lau ta vale. To tongi. Awangi behind. Ia.
Mo tino lo o mame na mia o ngai tilo lola i le upulanga o le once po le mea ngai ke mga ai. Yo, o fo se vai fo o le wati fo o le mama fo o le fili fo e pe a ko fili ia ai. Yo. Ave le fa mo me ave le fa mo awangi tu petoi mai ai. Ave la ia le fa ingisi mea ngai mo mia. Yo. I fa o mai fo ia o eska mai fa la vela ve sa mo ai alu la fo mai la holiday break. E no ko ai ngai kele ko ba le pi ai na me e ka un ave. O le tala e pule oi ia te oi al fo tuanga le nga because I've seen with my own two eyes. Over ai a ui el telo tanga te nei. O le strakolia kalu ai le se o lato fa mo inga ua o yo lato lima le tupe. Ya, pura oi aki oi, fautuanga ngai vantu. Let's enter 2025. Ka ko fale atu ai, ma le au ngoa mang whawhika uri, kau ki oma ka ko iai, me se me kau tupe. Oi, le lei, o le alisi au tala le anga, o ia, le o mantoli se au tala le ngoma whawhaiantu, whautuanga, o le tala lea mātua, ka ngoe a puti lau whanau i aso fifia. Ko kele a whangau talavau, wai kaimi ange fifia yo ai. O malato wo. Po fea o ta whawai. A oel nal matua. E pele a oel lau whanau, te alo whanau ka ngoe a puti lau whanau. Wafo vai taunge so o ngole ma fo whawai, ngisi avita vale. E leo avita vale uma, ni isi avita vale, e ole ma fau, feo ai ona na, te nane nae e ona iau tau whanau e o e ta fau le lei, ai lawe vea ngei le le ma fau o ngai isi avita vale. Ia, ma fau tua le lei le, tama malteine le whanau, misi whanau talvo, ia sao, ala tau wo, e whaapipi ai nei vai tau aso fia. E se loa tala tuspaia e wo le ngoi ma le ngoi, e ngoi ama le ngoi. Ioi. Whaukuanga ngā, le watu a oruma ngā i ngi pōtai au, le kilismasi. E mai le tō tere ke whiu kawa wa ea tui whanau tala wo, whamai e oi mta whanga mala tō wo, e oi e aifala inga mala tō wo, Motinoa aua te tu whawina lau whanau. Ai a o fo, whai masiaki ke le fongi. E a o whea ngai ko ke iai. O okei. O kei au tau, ia vave mai le whale. I always do that to my children. Even last night. Tuai me lolo o te li anga po, o vili lolang ke le fongi san. Whea ngai te iai. That ne mo te ai I Mount Albert ma youth boys of ako okay a uma sau fale va ve mo fale okay that va ver mangai e mas fanga da simple me fa ngofi e ke kau ke fa ka malalo ngai me fa ngofi nga fa ngofi fa ngofi foi longa sa e al fo longa nei fa na te vo make sure awanga I matel tato ngā ruenga e whauwhautua pēr. Toi fitu, mole toi 20 minuti o na tale o le tulai ono. Na tinam ta mama to mo lava fa fonga me leva ngal tato programe alofa atu I ante uto. Ta mama tina lo ma futa mai ayo tangata matutua mo moli atu alofa anga I ante uto. Ta mama tina whanau te levo se o ina whanau witi o tausi mai. Whafonga mai mauta ngase ngase. Miro moa au ki lani wai tekwi no shore. Alofa atu I ante o tau. Anga leile tua. Wawifuna pai atu a whaamalolo le tumwhatu lai o tō mai moenga o ti ngā. Ia, ile tau mio le whala mara apursi o tō whanga. Whianga ye foi. Ma ngase ngase o le tino. Le lei, whetutas, alofa atu I ante oi,
O e whawhtaile mafuta mai, fitu tasi, whai ngā le misa male ainga, o lo mafuta mai Hastings, pito nu umiro ngea. O loa whakamalai a lainga e le miro ngea Hastings, o wafo i kele le apo e tau. Kele le apo e tau. Kele le kamavoile lo kiwi fruit, kele le kalepi. Oi, alo whatu, au Hastings male au Napier, Gisborne, Tokoroa, Te Puke, Feisi piko hua kui ngā papa moa, te kuiti, a lofati a te o tau nevanga le tātou porkalame. Nele taufa, whawhtaile mafuta mai, Solomona Tyrell, whawhtaile mafuta mai. Sunga alo to mua walu ia, lo mafuta mai whalani. Mai yawa, lita, a lofate le atu i ante oed whalitua. Malo lo manu malo. Ia, whawhtai fo le mafuta mai, le vanga tātou porkalame. Asiasi mai kako skemi mo fisa vongo wa se siatu family ki se masi mayawa i anti oil filtua mas fanau ai lelei e la pesele lenga ma ka mai lelei ka pesele mo uto o lo ma futa mai le va ngol tato por klami Te tone mau te pe
Tātou se mana na o umalawa e toi whaonga la pisi au ngā. Ai ai le taimi e whaingatai o na mana tua le whaawasenga ino la pisi. Tu uai la pisi pepa, a tingi pusa pepa, ma tingi apa i le la pisi e toi whaonga. A vea oe ma whaataita inga le lei. Toi whaonga whangu tio ata, ma whangu mo taitai. Ma toi whaonga plastics, tasi, lua, ma le lima. E fsosoani i le ola manuia o le tātou pāneta. A wani whaamai maua se mea. Mo nisi whamtalanga, tanga i ane i le Auckland Council Recyclable Items. Whaonga te taula pisi ele I umale aonga, o le nā ua iau lima. All Together Auckland. Jana whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mō whaataunga I au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau I loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo I maleo leo. E te leo mautinoa, po o whea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo I atu I aonga. E mawhai ona whaawhainga tā. Ai olo o iai le mātou au whesosoani whaamaoni. E taita ia malangolangoina oe I lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se nofuanga I langolangoina oe, e whaamalo si au, ma whaamanatu atu lau sini whaatu. Asi I le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Masalo ua e vaai I fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au aundanga tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le whesosoani e maua ia mātau. Whesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whesosoani mo tina ma pepe. Whesosoani mo whaia o siaki I le fale mai. Whesosoani mo sauwanga I a inga. Whesosoani mo whanau ua I umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. In this update, police are seeking the public's help after a woman died in hospital several days after being assaulted in Lower Hutt. Ethan Manera reports. 53-year-old Lillian Wharton left a friend's house to walk back to her address on Waifetu Road. She was with people known to her and one man has been charged with assault. Police are still working to establish the circumstances surrounding her death. They're asking for anyone who saw two women and one man in the area between 8 p.m. and 10 p.m. on Saturday 14 December to come forward. One of the women was pushing a pram. Hamilton residents have been urged to keep an eye out for a prisoner who's escaped custody from Waikato Hospital this afternoon. Authorities were notified around 1:30 about the corrections escapee. Wellington's down 2,000 jobs, but an economist says there's no use catastrophising the capital's economy. Stats NZ last week incorrectly stated 10% of the city's jobs had been lost, but has now corrected the figures. Its workplace data shows a loss of 2,370 jobs. Infometrics economist Brad Olson says it's still bad news for the city. It isn't nearly as bad or as catastrophic as was made out in the media in the last week, but still a couple thousand jobs down for the capital is still a pretty tough economic period. Relief from families who receive help from the Auckland City Mission this Christmas. The organisation, in partnership with Tu Marae, has distributed more than 7,000 food boxes and 30,000 gifts. Instead of putting on a Christmas meal, the mission is encouraging people to have meals in their own home with the help of festive food in the boxes. General Manager of Food Security, Tara Moala, says those requesting help say their living costs have gone up and there's not as much support out there. And AA wants to see a crackdown on e-scooters as injury costs soar. ACC data between January and October reveals more than $11 million of claim costs for e-scooter related injuries, passing last year's record total of more than $9 million. That's news. I'm Scarlett Swetanovic. To sport, and Sail GP boss Sir Russell Coutts is confident next month's debut in Auckland will deliver thrills and potentially spills. The regatta will feature an expanded 12-team lineup and new high-speed foils. Coutts says even without new high-speed rudders, fresh winds can deliver speeds of more than 100 kilometres an hour.
They're predicted to do up to 110 kilometres per hour, but that's with the high-speed rudders on. So you'd fully expect to see over 100 kilometres per hour, which on the water is just incredible, particularly when the racing's this close. Canterbury wicketkeeper Mitch Hay has been given a big opportunity to press his claims for a spot in New Zealand's ODI team for next year's Champions Trophy in the UAE. Hay will keep in the upcoming T20 series against Sri Lanka and has been kept in the squad for the following ODI series as backup to incumbent one-day keeper Tom Latham. And that's sport. Radio Samoa, tasimai batolu. Radio Samoa. Tasimai tu amo. No for sala Faiva umotu. Te paile tua sivi o upolu pe o te roa tuai. Te la aule ole nonu. Ole la au sua malie. Te ole suka mai fitie. Olo o tukuane ia pia. Talane ole fale mai. Say my darling tofa oe. Tingile oti ene ngaloe. Ele ngalo la wami o fa afilotoe. Ote manatu ala umasani. Tele ile fa amatangitang. Tofa oe. Iola upele to atasi. Fofa amana ilunga ilo au vai mama pera e ai se fe au ila une anga avatu ila mea ai pase I e malolo ai e ma ui fanua ai soia te fitalai. Say my darling tofa oe. Tingile oti ene ngaloe. Ele ngalo la wami o fa afilotoe. Ote manatu ala umasani. Tele ile fa amatangitang. Tofa oe. Iola upele to atasi. Aloane sekirikiti ei oe se moha afiti ya mulu moe masia ufa ate ata adili e siwa mai te wosi ei o se moli tosi malo bye bye pepe oni waya o si telefoni. Say my darling tofa oe. Tingile oti ene ngaloe. Ele ngalo la wami o fa afilotoe. Ote manatu ala umasani. Tele ile fa amatangitang. Tofa oe. Iola upele to atasi. My darling tofa oe. Tingile oti ene ngaloe. Ele ngalo la wami o fa afilotoe. Ote manatu ala umasani. Mount Fauma le pesele na no fui sala faino. Motu I nos fruminute le o te ene le tula e ono. Toi fa fero ia tu le tato o tino va tele ma futa mai ake fios su mane ainga ingata foi lea o le sunga ia nela mane ainga o lo ma futa mai le figa la pepe Ioane
tinonga. O la tu yo lo whaatasi mai Facebook. Ia, ai me se fo loto au sia, pasia, po pasia. E le ne vaenga o tātou porkalame. Malo, tele lava, o le teimile nei o le nā ua saungi fo i wai einga whai o le nei aso. Wha manoa te o tau sa nafa ma le fatu ainga tausi. Le ngata i le tausio nei o tātou tu a mātua I tono ainga i ala ngā se senga fo I o tau mawhitanga. Mai lava le tae au, le vai ainga le malu o le tae au, le vai ainga le auri se o fo I le vai ainga le nei o le tina time. Ia, ele o alo la unto Faiva lo fa peona fai pea. Ma lo, ia, la kala o pese le sunga ia wili tavita, fa fia mo o tau ne vaenga tanto por kalame. Tele o tau sanga sa ili pea o ila tau sala o longa lo o nei tangata le tau mawhainga so se awala le o se miti po te maluia o le alofa o fai tino a faalia tau tu mai o tafa tafa o le alofa ma ana fauna o tanu le faa moe moe wa o lava nei moe mana tu na wa amatu ma o te leva ai e fa ato sina mai o no fo mama fa le tu ina now e to ina loai le to moni e pule ona loto le fa maoni to ila ti Apollo tau tu mai o tafa tafa o le alofa ma ana fauna o tanu le fa moe moe wa o lava nei moe mana tu na wa amatu ma o te toe fia tupu le faa moe moe ua taunu o tā ua faa pa ia ina o malili e umaaina mo ngā moa o sau ia manuia ma ia o se whanau tau tu mai o tafa tafa o le alofa ma ana whanau a tau
Willi Javita male peselena ya o e lava moa ai fa pe mai lo mala mior ka ko masingi ya le ngala sulima minuti le o te nei tu lai ono fa talfatu ya te to u mala volo ma futa mai fa manuia for Christmas ya te o to po ata ya yo fa pe o le naili mo sa no tele sina yo ainga. I encourage you, please spare a time to go and visit some of your families that you haven't been there to see them. You know, kiri yaluai asia ku yaki na to ana tai pale ti mala inga lo mafuto mai ya fa fatu ya te utom fi lamba va ai vo le telefo nai tamam nai tina man tu yo famnu ina fol sit seni le maude sa ta mo fai to fo tanto o lo o ta o fi level to te lo tangata e lo sem tu famnianga mo ta to le vaenga pita ina uva ai nei tamam nai tina man tu ia mo waina le famnianga le se fianga yo la to fo linga la vale ma to e mo moli mai ai le fie lo taloto io ya I le tauti nga o le totele o tamali o le tunu sa fina wina ia fo I fa manianga ya ma o ta ai filo do fo I mai te ia io it's a joy se fianga I lo taloto see some smile I niso foring o tamam tina matua lungo social media o lo tua e ata anisi fo yo o ila do famlia ina yeah, what a blessing famlia nga mai le tua famlia nga mai le tua mo la to Ola no fototas, wo umal tau sanga no fototas. Ma lo le on sa ia te auto. You battle alone throughout this year. Ya wo o mai fai ngol tau sanga. A ngai se vai va e po anga luenga wa Faiva wa tau tua ma o nanga. O lo va pe fo una. Fi tai tunga yelo soifua. No fototas. Tano fatu la no fototas la voltato. Tino o lo ma futa mai. Ele nei foi vaenga o tato por kalame. Ya, si va el pesele. Se tau fai tau atu le news le wa break mai temile nei a fa pe lo e mo ye si na maninonga. Ona o tango le fam tanatu. Amuia oe Ua tauru umale manuia lonfa amoe on the track. Chili mama taho toto sitoria ina. Awale tina ututulua e uwale isa. Ia poli ulilutino. Ai malama umata tama Samoa. Se ia tafe tutuala. Sia fo ila ulu se ba yang oto ole la male masina olo uang se to olo upale uale so ua patusia la ufa solo ele faya so ulo to ae alo ita ile fa alo awe darling so ya te fa Touching what you
Se mai le tātou taimi o lea o toe 8 minuti o na awhano leo le tūlae ono. O leo te tau whaitau atu le news, it's a breaking news, leo te tau whaitau atu ai. Umolono whaitau tau wawala mai sina malamla maanga o na o whaidua atu lo le whaafonga mai o le tātou atu. Sungai monanu po le whiwelea si Senrith, ma le whatuia leita, ma le whanau i ngai mangele, anu whantu whaaftaile mafuta mai le vaenga le tātou po le kalame. Ea, whamanuia rwale Krismasi ne e maua se whanau po atai au, telo e kālesia, le nā whatulanga la tau po le kalame i po atai au. Tau walunga i e po le kalame. Ia, onisi fo e kālesia. Ia, o le nā fo i olo o. Whatilitalia la tō porkalami se whanto a whatonu ina i le aso lulu, i le tae o le aso lulu. Lea e pa o iai, i le tātou Christmas. Iai, o la te leilo ia oi molo ainga, po ani o tō fuanga o iai, i la o tō Christmas. O a molo ainga, ma tō te, o le anga nuuane ma tō ainga, o whaisi lewa. It's more like a culture to us. E o le Christmasi, Faiva tasi matu Christmas, mana yuso, nai fo yo uso, ia mana i whanau. Umaloa, ia o le tausanga whaura, e tu ula le avanoa, e alu altangata i malona ainga. Ia, e whakirismasi po whea e mana o e whakirismasi ai. Ia o le mātou ia le nae, e peo se mea ua, o le wano mātou sawa isi o mātou ainga. Ia, tānu si o emlo ainga po ani i fuafuanga o iai o taupa o lea, ia no whangia lea tua ia uli masao, fuafuanga uma o lo whapeo na whamoe iai tātou. Ia, pese lea mo tau nai whafunga mani wanga le viafi. Hey, hey! Oh!
Samoa boy O talanga o le lalulangi e te silapia Ai ngai le tai e ua e masani O le toto o e tausia le pea la pani Le to a paua e mautinoa Uso ali I pa a mea lo mali e toa Susu mai sa ua a toa o uta pau Ai pola pui pui e puti mau a pau Nei e silingia I ta Samoa O talanga o le lalulangi e te silapia Ai ngai le tai e ua e masani O le toto o e tausia le pea la pani Nei tau ma te sio pala pala Ao tolu pale le alo tuia ana O tōpinga la mawala I ona e palupe O ita nei o le pea ngai ngā atu mua mapule Nei e silingia ita Samoa koai O talanga o le lalulangi e te silapia Ai ngai le tai e ua e masani O le toto o e tausia le pea la pani Nei pa a pea ua o patukua o se tala O tala tu o le atunu ua mala malama O le o langa tau I bitalu mai le mamau So ia ua mali e toa ua malo tau Nei e silingia I ta Samoa koai O talanga o le lalulangi e te silapia Ai ngai le tai e ua e masani O le toto o e tausia le pea la pani Nei e silingia I ta Samoa koai O talanga o le lalulangi e te silapia
Lala i tango moa a swao Felisa Mikael le pese na vi inga o ainga i le tai. Ia le fioanga wale fio fo il to fa o li ima le to luo tu la fale i le nei tempi o le tato por klame toi luas fulu 5 minute ona tale o le tu la fitu tale fitu ona fa mai a foi lo to tu sa mo e toi le tu pele le fiafi. Ia man fa mo mo sistemi vo da so tai au tato te fe do i fo. Oi. Le vo mo na ia vanoi le tembi na ua mapu mai le telefo i tute da ave manisi fo fala vala wina ua vala wina fo lo la vai vai el tanto tua ia mo wolona ia vano le vo la i mai tanto te fa sanga i pea i nei nei so malo lo se ia to fo i ngaluenga masani i le tausanga fo le lofa maleanga le leo el tanto tua a uriantu le lu ono lima i le manuia. Tu si pepa tu inga malai le ngante lea lo to mua valo ia Susana de Leon Eugene ia me se foi o Adamson ia ka i dupo le arisi e ma pe vai ma le lau tanga kulo va vonga mele tuno Adamson po i lamba le fale ino le suafa lea e lungo le tanto por kalame alofa te leantu i ante. Oe, ia. Tele nei musika o fita tamo o tole nei a fiafi. Sunga petiki ma le pese o leolanga pulesea o manatu ia kaunga vasai i nei teimi ia au fai ui ua tu fo ila utautua i nei pese i leo toi telefo. Eo, tfafi fia tu i ante. Oe, salo tanto ainga mafuta mai Samoa ua mata fo ntau pongi le fiafi. Ia alo tu fo whainga lotu, ia ma soa tu em whainga malolonga. Australia masalo le alawa matua i tū i lungare mātou le la. Neo, a waipi televa veatu mātou ma Samoa. Le temi tusa New Zealand Samoa le temi le nei. Le awa to e lusu 5 minute le fitu i nei manatu, to e lusu 5 minute i Samoa. Talo le fitu. Masalo i Australia, lua i tūlanga i tuaie o tau. Oi, ja, ai malolinga lui ante o tau. Samoa te le loa po ua maua se to manga mai i le te telo timunga nga whianga i foi i le whae ungo le nawa yaso tano sia le lofa o le tua mo maua nei masele ia pe ua toe oso foi le la i na ua mawai ai ia le telo timunga i na yaso o le na foi wa yaso sa whianga i me le tunu ma ia tu foi i lunga i le social media ia i le lolo vai o le taunanga manisi o vaenga maua lano o lo tātou watino. Ia au vai tau nei, o vai tau o masania i tātou, vai tau o lolonga, vai tau o matangi tō whantou tau, vai tau o whā. Ia vai tau le neu tātou o whale tui Samoa i Januari a te sema, i lona tau whai unga i Januari, Februari. Peo vai tau whaingatara wana i le tino, ia ua masania i tātou. Nelei, tāpina pena, awane wha manu po i o whangai tātou ini mala whale nā tura wha ono tula i mai. Ia o whautuanga le mo le tunu i Samoa. Tāpina pena, o alawa ia tūlanga i aile tau ona ua whai asi whale tono tātou i le vaenga leo le climate change. Po le whale angaina leo le osone ono kasa o ona. O susu ia ila le tau o le tā mauai tūlanga masani e peona iai ia o tātou te te ia le oso mai o le mafue tātou te te ila vai le oso mai o longa tūlanga umu whapena ai le lei na oso mai a lo no fosahani le tātou tino petiki ma le pese lo langa puresea.
anoa noanga masiasi wale ai fo ini wo matu pesiriba wa o no fo I ele ai se ainga lo watu ai se o alofa pe fofona lo fala I se oni e te ai fui se ola nga pule e sea ua oi ai e pule le longo I taimi o te moe ai e faa e te mea uma ua to I lalo e taimi o le ulu fale ma le ulu fafo o fea lo ua tamai malo uta ua ua fetu ala ina ele atua le lalo langi tele sa o fanga I ai Veilafi o na moli fato sina mai le tu ina nau le ua o fata thea o le anga sala ele o le fia lea lo atu ai fatonu mai lo ubalea ia o fogi atu ia le toe ele elea e tele au I taimi o lo manuia ai ua lalafi ina unga o mafatia na lata mai I lo utamau ainga au puanga ua o le toe baia o ya so mai fai ma fala de labi au lo ainga na tu mai ya so bali
Sa o ile fale mai ai e te le yasi yasi Sa o ile fale bui bui I noa noa tanga Te le I o ane se I fa ma fana fana Ai awa e te la foa I na Tu ava noa mai se ia o fo I atu O I ta te toe fia la I lo maalu Le mafina wala petata wala mole o fanai ai roto Vete le piamo o ta fia solo Tu ma mau si mi ai tu maula O e como ni mo toi o ma fo fai no
E nino tia whau ma le pesele nā sa o sa valivali, e tau sa ili sa uhani, ia ai o te aluantu ai kolosia e loa ma le tamaita i tau si mai pasi. Ia o toi li liuloa o whatanga ngofo i lano wha. Spulu minuti ona talo le tu lai fitu, tali tu lai fitu, ia ona suia volo no fofatis mai le usua wha salalau, sunga ia sau seu whanua, ia mo le whaawa wino tātou wha salalaunga se ia mai a fuli tau tuatu lo whenga ruenga se vaenga le nei pō. Au le tāina lau pese muli lea, o te whātou whāntuai. Le mantuan whātou lau tala i ele news le se i o tau ma whai e whai tau ma, ia, uio lea, o le ata oto le nā news tai au, tō mōsi tala fui mai Samoa. O le tala leana o tau ma whai e tau atu, o le unga le whamasinonga, i le contempt of court. Lea sa mori ai ia le whiunga le li whai pule, ia le aula tā vita fo le maulolo le aula tā vita. Manisi fo i o tamali, ia le lawa mai nei li unga le whamsinonga, whaamaunia le contempt of court, e nisi o la fonga, sa whai e whaasanga, e nisi fo i unga whamsinonga. Ia, nā te oto e whapena, staimi fo i ia o le a whalawa i te le atu, ale o le usua whaasalau i a sau, ia, msalo tae ho e na o le a maua mai ai se whaapoponga le tātou tala le na e le sui whaasalau o le tātou wala leo i Samoa, au tanga vaia tipi, au tanga vaia, ia, ma whamanino mai no lea tūlanga na whaafonga le tātou tino. Whamangalo se leo lau tō auna, wale tau tamari ina ni fo i tūlanga tātou mawhute mo e sa mo le aturu pele whamoe mo le tātou toi whirai fo tai au. A tāno sia sa o ngāna i pese na o tātou. Ma wai se fie lo fina ngalo. O tō umara wala mawhuta mai tūle manu e whār ke lope, alo whātu i ate o tō. Sara alii, a mai se fo na i o mātuolo mawhuta mai mo tele sa la whai, alo whatele atu. Tāle pese o whātu ai, mo e sa mo le atunu pele, ia, tātou toi whelo ai fo. I se taimi a tai au le lofa malanga leo le tua. Tu pola pali tele la flafu pelo tu ona. Sei fua mo i manuia.